Haka jingilek man kro ban kejor yo pat ba bu unai ka jing kersan ye ka kertong ka National People's Party ka Dr. Maisel Amprin Lingdo syaka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ka ban long haka kat khandai tarik uyayong arja arpusau. State President ka National People's Party Meghalaya uba Preston tin song ubadai ru sembut menteri rangba ulapai din syaka jing jap syak penthami ki kat tu kat dingut hakinoi lap niam house nam arjar. Habakrana kini kerja alang elap election Hawaii jer Nartiang Legislative Assembly Constituency haka katway tarik uyayong arja arpusa ulang bagi bangap haka tega jing pentami ki keladuk bat ki kmi ki pa ki haban jubab syam mensim ya lagi kun habaki keli balai ki dok kat ni kini ke khana parsi jong ba Preston ka long ban kentu ki pat ba ban om sha elam bakla ki wei pat ki seng sanhima ki be ai rang hakane ka election badak bakan tha kham tam ya ka Voice of the People's Party ulang ba menta kami sakane ka party thamai ka bala lamsma ban ya lam bakla tang ha ka kerteng ba it pat ba ya ka jat ben riu hakane ka ji alang lai don lang dau ba snyau bahalang dharu MLA ka Nartiang baru sembut menteri rang ba ka jela ka kong Santa Mary Shilla ka MLA ka Sutenga Saipung uba wailat miki Shillau MLA ka Joai nalor ki wei pat Hakaway ke jing alang adang ya tu kanas pangkaway ke jing jia kaba ngakan mau sa hakataka por ngampat day ubajuan sa ko politics how kat kendai spa kendai pekendai ngandang terih kam sorkar pitip kay kabajia mi kinong kenhun yalap niam kabam sutu tau syu kam tam poi ho December namara kat baje siteng met jong kalai pawai terik ukat kendai spa kendai pekundai ngihap ban pediang ya utau ar hajar habaong ar hajar snem kadeka eka bekampela mi kinong yalap niam giong pechani shwa begin pediang ya usnem ar hajar tongin ya delut ya kijing don jing emberok tong ini lek sa no syatai serut nong dai suis nong bangin pen kentang ngin pen khoj ya lede khnang ba maria poi ka khat ar baje siminit ngin ya keu im no sebeneng kata ngin ya keu im no sebeneng kabangangas ko senai pila ban mudur ki khon ki bisis nem ki khon ki ban riu benai ki alam syatai saklau ya song ya sa hangta ki siap long jia seng bet pramaki anadep nang tak ya delut khat ya kejing don kejing em jongki kai ke bajia menta deus nem ar hajar ar posau kabamut ar posau nem klempat lele kita ki khon ki bapli mentakila samla pila ban mudur ki khon bapli mentakila samla ki keme ki pa hana ban shon ya ki ipik rumlong ban le adhar rumlong ka khaurosion ro hana umlong ngaptip sadi sapidon don kum kata kejat odon habadon don kam keren ngalaya sutu dah Teka kabajia kabangamut bandong ya pi hakabakadu. Ong kata kakun kabaladap arpo saus nem. Ko mei ko pa balay ngiduk kat ni. Jubab siya sem ki keme ki pa ha kata kambit bakali kakun samla. Namar baban le school ro kim sya ban le kelas A kelas B biang ro mlong syu la pusau snem gerta ken mapi ko mei ko pa balei te banginduk ong ki keme ki pa ko khon ba it ngilasya yalam bakla ban uta unong yalap mentau laja ki ong i persyang ban lawan melap syu Namari kabai keneu kabai siap kabah ngiladep de barokoj ulum hakacan kersa ura lut uta kata dei kajingjia kabisisya menta dadap arpau saus nem mi sakawe kanika seng gabanga I kumbakasma kumta yos gawam
Kabasma kumta daya pikir. Bat gaiteng baka kta nengkong yaki kon samla. Bat ka kta ru yaki long kemi. Hai kerteng ba it palat ia kejat benriu. Hi dekata ngau pi ka ba ima. Kata dei ka ba ima, de negara ngau pi ka shit ka kluj ka ne ka election MP. Kidon ki kun samla ki boong. Ani menta telah mi uwok yang nong ba. Hanaus en tirot sing. Haka kerteng jong upra. Anda yawat ya keji sisa. Watang si tengen si rempat yakot. Kadai ke political party ke compare. Habangi kenduk ya kena ke bertemai. Kane ke political party ke bayalam iba arden basau moy. Habikilek kan bas election claim agenda. Pijus ngap han judon ka agenda. Ka agenda ka bakiwan hakmat jong kipat ba kalong. Deitang mangi ubahok. Jus ko tenat. Jus ko skuin. Deitang mangi ubahok. Baro tu bapop sudah. House ngubah lele te pim long su. Pitip ki ngom no. Utei de ubatu. Borus pa hana utei de ubatu. Lene katai kade ke batu. Yeki baduk pada hey pikir de ki nong tu. Kebaik de kata. Kabamut banduk rumlong, banrus pa rumlong, kabalong de tanguprak. Kata kadi kejing Te kabangamut banong hang ni kalong, to ya pikir ba, mapi kipat ba nong tebut. Namar uno. Kano ke beriu, lani kano ke parti, lani kano ke seng, lani kano ke seng niam, ke seng balang, kar parok, kat badai. Kibaong badai tang mangi kibahok, kalalai lepah. Lalai lepah. Bat kiyalap ia kan bas election, baro ki political parties ki pasneu sudah. Ya umodi rumlonghi. Ya kesonia rumlonghi. You Preston rumlonghi. You Conrad rumlonghi. Mano balong. Hanalong tangupra. Tengah ngasukur ngakli nganu tuak lepi. Tenaka takadaw ka kluj kani ka election. Kajing shit kajing kluj kalong palat. Balay nakisis pangut kibriyo nga imat sipaungut kingay. Kumya kata ka jajing long kingay. Ngaptip ka jaj benriyo jong ikabalong kumno. Habiyo sengau kato ke jingkren jong kini kinong yalam jong kini ke parti. Habaki kita madiyong haduk kinong yalam niam. Hana kinong yalam niam don hana kiba ikiat. Berkat pingum kata kejat sih. Kebelas sengau sang, kebelas sengau mata pi. Kira orang ba lebih don hang ne kiba kit kam balang kiba kit kam niam. Ngan keli ya pi kawe ka ke bapis ngau. Lada syak keno hadokan ni ka kajing sengau jongpi. Lada pisngau baka jingkren jongki kabalaj. Mendon kam banyatai dia. Kat kendai terik jelang tep sekakot. Tangkata labian. Kat kendai terik naik keren. Namar pikan naik keren nang ibu nia. Bapin pun syairu kini kibriu mulai. Namar kini kibriu belum siteng klik. Nga persyang man keli tapi baya song shit kan ni.
Kidong kersan jo pra ngakeli yaki ni pi de le sitom madu kar ngandi namar pi ban perta upra si upra ru kerendang kasete ngang balai alam election pelat metal aset kerendang kilai syat nak kawi jaka sekwi jaka si ha upra ngong ka eken bapio nang no kin pio kabor met kabor perkat bapila hadukan ni si teng meru to lek kawang mau ru to ha lek ya sok breu ru to ani kabor ka bapla tapi kade kabor ka bapla kan ni ngong kum no te ki ong be ba e ya ka jaj ben riu ni ngong ngathap kli pi e jaj ben riu de ben lek kum ne se ani de ban kren ben se ya ki long kum e bapli ani de se ban kawang mau ya ki long kum e bapli kata se peleng ba ijaj ben riu hakakor khasi jongi kham tame tang ban kren khor malu malai ki long kemi ki kin thei ngi hap perkhat da hajar sen dei nam dei da ka hajar sen hnrei kini em kam don kum kata tenga e hapi ba pin jubab ya jubab marwe penpriang ya kan ka kubor namar banga isir kei kumno ba raju Kumne kong, ale. kumno ki kam ki jam baro Hoi ki biang lor. ai ki ration jong menta ubnai Hoi ta. ba ukhau yu unia Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. ukhau 45 henrei ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khaya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam, ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei, ya kamet ka phat jongi, ila ban yo ya ka jingpang dunasnam, mar ka jingbria ki kman. henrei ba uni ukhau 45 udan jinga dei kumno Yo iya ke jingtei ya kamet kapan kajongi nak jingbam ka bangi bam man lakasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki da ka sharp plus F aki. ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi ya ki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upaj ba ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya